Good morning, ma'am. Good morning, everyone. We can do hedging strategy ko type of hedging series da video part 3 se koi jing min se ko se koi kan se nei na se ko gi among da koi spread ki da call spread aduga put spread nei na garen tra call spread da so koi kan se lei di ko gi se call spread da koi sell tawraga seller oin entry loba natraga na put spread da koi seller oin ko entry loba no size ko na call spread aduga put spread se mamang na koi nei na gibai matungina call spread se na market ki ano se ko gi view se ko uptrend oiba matam da khun call spread se lowe aduga put spread se na market ki view se downtrend oiba matam da lowe ko market ki ko gi ana se downtrend oiba matam da ko gi view se downtrend oiba matam da call spread to boy ko the call spread karam call spread to gan hagadi sell as a seller oina koi call spread to boy aduga market ki uptrend da koina ko put spread to ge hagana put spread se koi sell to go do yai ko sisma leire dang asi se koi koina yeng ba ya ba se next ko iron fly se yeng si ko iron fly si de lai se ko iron butterfly to ne iron fly se ko iron fly si de lai se ko hoji lai riba market ki spot price si de lai de ko 18200 hai se 18200 si de market ki spot price ne aduga hai riba si ki 18200 se si da iron fly ne tawr se kai do ge ka da ko put ama call ama kana ta to go do ko sell to go do call ama put ama sell to go ni at the money da aduga at the money sidagi 200 points up and 200 points down la khanda asagi call ama put ama mo out the money da buy to go do yai ko ado hoje lai riba market ki kano se ko nifty 50 goina 18199 18200 ne ko 18200 sida koi kano tawse 18200 sida ko call ama put ama adi call option ama put option ama koi sell tawre adi 18200 sidagi makharom da 200 salakanda ko adi 200 salagadi 17900 taramani nata 17900 se sida PE ama put option ama buy tawse aduga mathak lomna ka khalaga 200 sidagi 200 mathak ka khale 18400 CE sida khoi kano ma khoi gi call option ama buy tawrase ko expiry day se ngasi gi expiry day ne 22 December 2022 ko sigi short iron fly se khoi low ro jeng si ko kamai to ge na me short iron fly ko sida ma gi khoi gi sakano lady pay off start se le ko yamna khogi kano se difference to wi ko kai gi noi ga di ma gi lady ba kano se premium se kyam khena gi yeng se 85 ka 51 ga ni ko sum to khari gi difference 17 ge 6 ka okay difference se khar lai re natra aina sell tawriba ani si amana 51 ni amana 85 ne ko so na khoi premium difference hobe matam da si su lai gani ko madu sigi trade se khoi lobo matam da khoi de lai ri se no probability of profit se 38 for kano se lai the maximum profit na ko 5655 se lai re maximum loss na khare na jame na tra risk reward ratio lai de duga magi break even point ko break even points na karina kana market sida ngasagi sigi strategy se koina siznaragadi sida laiba green gi zone se si agi profit ki zone ne bai ngasi gi expiry oige do riba ngasi gi market sina kaigumba ai riba sigi kano manung sida 18087 dagi ne 18300 agi sigi border line makharong gi border ama mathaklong gi border ama ai riba sigi border line ka agi profit zone sigi manung da expiry period gadi agi profit se phangge hai bane ko
profit zone sigi mapan da thok matai da thok raga mathalom da natraga makham da kumage expiry period na ai loss oigani haibani ba sigi strategy sin hai sika ado profit oiba yabagi magi probability 38.4% se leire ado profit se oiragadi maximum profit ta ina ngasi loba yai se 5600 ka 55 sam ki sai loba yai changa da bai amount na 53000 ni lot amagi kano to bo matam da ka aduga kana gumba khogi kano si lot ani hum lobo duna si 5000 into the lakh ni ka smaina adu magi khogi kano si leire break even point na sina khogi sigi border line do ni ngasa na ha du matholom na ka khat pagi ka border line ma kham na kumdra khogi border line ma risk reward ratio ko si 1:0.61 da leire one loss over matam da 0.61 profit low begin ko risk reward ratio se khare nemi to ingum chu si koi seller oina hadio short low banina ko sida thuidong na koi kan chingnan ngai leite to budabu market te depend tawe hari basigi strategy se ine loge harigadi ai technical analysis ta ngasi gi market ki kano se nainaba mathau tai ko hore akhoi market se mathalom da ka khala agana kadai da makham da kuma agana kadai da khoi mathalom da ka khala kan da khoi resistance saibam su leidi natra mathalom da ka khala kan da resistance saibam leidi makham da kum dhara agana khoi support saibam su leidi hai riba support ka adugo resistance se ani sigi marak sida ko ani sigi marak sida khoina market se kadai da ko support and resistance the market se kada wai da lakpa jage haibu ni khoni jing do isi ko adu ngasai koina support and resistance the market se kai gumba mathalom je khatang ka khalaga ngai khalasi makham ju gum su support se leire khalasi ko adu mark se the market se ngasi se leiga do bu male khalaga di sigum kho gi short iron ko butterfly natraga na kho gi iron condor ko de koi calendar speed gum da ko koi men oina short khoi entry se lobo ja bai khudong sa se lei ko ado short ta si khatang na tabada khoi gi atopa strategy su leiri atopa strategy su sai sum puraga laksage ko hai ribo hore na khoi gi market mathalom da ka khalaga kada da leige toy ba makham da kum draga na kada wai da lei ba ya ba sigumba naina ba mayam se ngasi su khoi live trade adum tawgani ko mayam live trade joining basing contact to biro agi whatsapp number da aduga WhatsApp number makha da su description da su pijari ko aduga hai riba kano se khona khogi sigi live trade ki timing se ko hanaga manada bada ngasi dagi sense share tawgani ko sidagi sense khon laktu se 9:15 dagi ne 11 baw morning session legane 12:30 dagi na 2:30 baw evening gi session nine adoina thamme adu marak te leiriba gap se ko sisu live on tawragadi leigani adu khoi adui matam da khoi discussion tawwa yai or ta tawda basu jai ko adu kana gum jawning masing ai amukam hanna kana tawjage khoi gi sida screen da su juk thoi se ultimate price action live trading guide ko si yawbio aduga khoi gi membership program ko the live trade ta punna tomina bagi ko hai sing se yawbio ko sigiri soida loisenge adu hore koi live trade ta mu punna mu thengnasi thank you